Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Mwese mbahaye ikaze hano makuru agezweho kuri aya masaha. Reka mbabwire ko uyu munsi turi kwa gatanu ni tariki 23 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wazalendo zirimo guhambira no kuzirika abaturage b'abasivile b'inzirakarengane. Ibi turaza kubisobanukirwa ku buryo burambuye muri aya makuru. Ndaza kukubwira ko abasirikare ibihumbi 27 b'u Burundi tayari bamaze kwitegura akoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko induru y'akababaro n'imiborogo ku bwicanyi n'ihohoterwa komeje gukorerwa abaturage b'inzirakarengane muri Uvira byazamuye urwego rwo hejuru. Muri aya makuru kandi ndaza kukubwira ko ubu tuvugana umusirikare w'ipeti ryo ku rwego rwo hejuru muri teritwari ya Ituri yahawe igihano gikomeye cyane. Byose uraza kubisobanukirwa hamwe natwe muri aya makuru yo kwibendera TV. Ndaza kukubwira kandi ko turaza no kunyura hirya no hino makuru atandukanye arimo kuvugwa by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikaze rero kuri mwese niba bamaze kugera hano nyemerere unkorere like yawe, niba kandi hari ubwa mbere ugeze hano nkundire unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza mu gihe ukora subscribe ukana gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification, ubikoze uraza kuba ugize neza cyane. Uyu munsi turifuza abasubscribers bashyashya kubera ko abantu mudukurikira muri ku kigero cya 70% n'abadukurikira mutarakoze subscribe. Ubwo rero kuyikora nta kintu byagutwara, ni ibintu bidatwaye n'umunota umwe, yemwe n'amasegonda 2 ntago abyagutwara. Ubwo rero nkandiraho uraza kuba ugize neza cyane. Mwese umuherereye rero reka nizere ko mukomeje kugubwa neza no kumererwa neza. Hanyuma ibintu ni munyemerere tubigenze gutya mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, aho muherereye hose nongeye kubaha ikaze. Nitwa Mukadahari kwibendera TV na makuru yo kuri wa gatanu tariki 23 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Abantu baherereye mu turere tugize uburasirazuba mu Rwanda ikaze, abaherereye mu turere tugize umujyi wa Kigali namwe mbahaye ikaze, abaherereye mu turere tugize amajyaruguru tugize iburengerazuba n'utw'amajyepfo mwese ikaze. By'umwihariko abantu muherereye muri Gisagara, abari muri Karongi, abari muri Kayonza, abantu bari muri Kirehe n'abari muri Gatsibo mwese mbahaye ikaze. Abantu muherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abari mu mujyi wa Goma namwe mbahaye ikaze, abaherereye mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko abari Cibitoke mbahaye ikaze, abaherereye mu Bugande namwe mbahaye ikaze, abari muri Kenya ikaze, abari muri Tanzania ikaze, abari Sudani ikaze, abari Malawi, abari Mozambique mwese namwe bahaye ikaze, abari muri Repubulika ya abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaze, abari muri Canada, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Australia, abari muri Norvege namwe mbahaye ikaze. Muri aya makuru twinjiye mu aya masaha, unyemerere nkubwire ko aya makuru tuyanzikiye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ngaha muri uyu mujyi no mu nkengero zawo aravuga ko hari bamwe mu baturage b'imitwe yitwara gisirikare izwi ku izina rya Wazalendo abakomeje guhohotera, bakaba bari guhohotera abaturage. Rero barashinjwa gufata ku ngufu, guhambira no kuzirika no gutoteza abasivile nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuye muri uyu mujyi wa Uvira ku itariki ya 17 Mutarama muri uyu mwaka wa
na 2026. Amashusho yagiye ahagaragara aragaragaza abaturage b'inzirakarengane. Uwa mbere aziritswe ikiziriko akurikiwe n'undi wa gatatu wa kane kuzamura, bose kandi bahuriye ku kiziriko kimwe. Uwa mbere araziritse, uwa kabiri araziritse, uwa gatatu araziritse, bose bameze nk'ihene bari ku murongo umwe musururu moya. Ibi rero bikaba ari ibintu bibabaje kandi byakomeje kwamaganwa hirya no hino, dore ko ari ibintu n'ubundi bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abaganiriye n'itangazamakuru bavuga ko ibi bikorwa byatangiye kugaragara mu masaha make yakurikiye igikura mu mujyi wa Uvira rya Alliance Fleuve Congo 2023, aho bamwe mu baturage bo mu bwoko bwa Wazalendo bivuga ko bagiye gufata abaturage babashinja gukorana n'uyu mutwe witwara cyangwa se urwanya ubutegetsi bwa leta ya Congo, bakabakorera ihohoterwa n'icarubozo ry'imfura mbi. Umwe mu baturage bo mu gace ka Kavimvira utifuje ko amazina ye yajya ahagaragara kubw'impamvu z'umutekano we, yavuze ko abantu benshi cyane bafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, bagakubitwa, bagahohoterwa, abandi bagashimutwa. Hari kandi ngo abajyanwe mu bice bitari byamenyekana kugeza na n'ubu, abandi rero ngo barakubiswe inkoni nyinshi cyane, bamwe barahambirwa, bavuga ko ibi byakozwe babaziza ngo kuba abaragiye bagaragaza urukundo bafitiye Alliance Fleuve Congo 2023. Kandi ikibabaje ngo nuko ibi byakozwe nta perereza nyaryo ribayeho. Hari kandi amakuru avuga ko hari abagore, abakobwa n'abana bavuga ko ngo bagiye bakorerwa iyicarubozo ry'akarengane rirenze ku rindi, aho ngo abagore n'abakobwa bagiye bafatwa ku ngufu naho abana bagahondagurwa mu buryo bubabaje cyane. Ariko kandi ukibaza ngo abana baba bazize iki mwokabyaramwe? Ubuyobozi kugeza ubu ngubu rero bukaba nta kintu baratangaza kuri ibi bikorwa. Mwibutse kandi ko amaminsi mike cyane yishize, ngira ngo ni ku munsi w'ejo, niba atari ku munsi w'ejo bundi, aho leta ya Congo yakuyeho internet muri uyu mujyi wa Uvira, bijyanye no kugira ngo iri gukorerwa muri uyu mujyi wa Uvira nibikomeze kumenyekana cyangwa se kujya ahagaragara. Kugeza ubu rero abaturage bakaba bavuga ko bakomeje gutabaza. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko umutekano ukomeje kuba muke mu mujyi wa Uvira, kandi ko hari impungenge y'uko ihohoterwa rishobora kwiyongera mu gihe hadashyizweho ingamba zihamye kandi zifatika. Abasesenguzi mu by'imitwe yitwara gisirikare bakaba bavuga ko ikibazo cya Wazalendo aha muri uyu mujyi wa Uvira neza kitari gikwiriye kwirengagizwa, kubera yuko ngo ibi byaba ari ukurimbura abaturage kandi warushinzwe kubarengera. Kugeza ubu ngubu rero hari amakuru avuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 bakimara kubona ibi bikorwa birimo gukorerwa muri uyu mujyi wa Uvira, tayari ngo bamaze kwegera no gusatira uyu mujyi wa Uvira. Amakuru akavuga ko n'ubundi ngo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 bamaze tayari kohereza za maneko zabo, noneho ibi bikaba ngo bagiye kubikurikirana. Ikindi kandi nakwibutsa nuko mu bice bya Sange abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 barahari, mu bice bya Prenedoro Zizi barahari, mu bice bya Pozero barahari. Hanyuma rero ndakubwira yuko igisigaye nuko General Sultan Makenga yakoma imbarutso cyangwa se agatanga amabwiriza, ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakinjira muri uyu mujyi, noneho bihoraho ureke bya bindi abwira ngo nimuve mu mujyi wa Uvira bagahita bavamo. Ngira ngo hari noneho bongeye kugera muri uyu mujyi wa Uvira kubatsimburamo byagorana. Makuru yihutirwa aravuga ko abasirikare bagera ku 27,000 b'u Burundi bagiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gufasha igisirikare cya leta ya Congo FARDC kurwanya abarwanyi ba M23. Abasirikare basaga 27,000 b'u Burundi biravuga ko bagiye koherezwa
gufasha FARDC mu rugamba bahanganyemo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Kinshasa na Gitega ni leta zigera kuri ebyiri, bakaba rero abatangaza ko abasirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi 27 ngo abagiye guturuka Bujumbura, bakaba n'ubundi ngo biteganyijwe ko bagomba koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha ingabo za leta ya Kongo mu rugamba rwo guhangana n'abarwanyi Alliance Fleuve Congo 23. Aya makuru yatangajwe mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, aho imirwano ikomeje gutuma abaturage benshi bava mu byabo. Abayobozi bo mu nzego z'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko kohereza izi ngabo z'u Burundi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi agamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Umwe mu bayobozi ba FARDC utifuje ko amazina yatangazwa akaba yatangaje yuko ngo ibi biri mu bufatanye bafitanye n'igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu tuvugana, Burundi busanzwe bufite abasirikare mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyepfo aho bakorana bya hafi na FARDC mu bikorwa byo kurwanya abarwanyi bitwaje intwaro barimo umutwe wa Red Tabara, umutwe wa ADF. Bakaba rero bivuga yuko ngo ushobora no gufatanya muri ibi bikorwa, dore ko n'ubundi bamaze igihe bafatanya mu bikorwa byo kurwanya Alliance Fleuve Congo 23, ariko kandi ubu ngo bagiye gufatanya mu kubarwanya bavane muri Kivu y'Amajyepfo yose. Reka nkubwire kandi ko induru n'akababaro ku bwicanyi n'ihohoterwa biri gukorerwa abaturage bo mu mujyi wa Uvira byongeye kuzamura urwego rwo hejuru. Umujyi wa Uvira winjiye mu mwijima w'akaga n'icuraburindi kuva ku cyumweru tariki 18 Mutarama muri uyu mwaka, ni igihe abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bamaze kuva muri uyu mujyi. Abaturage bo muri Uvira rero bahisemo kuvuga mu ijwi riranguruye bamagana ihohoterwa ndengakamere rikomeje gukorerwa abasivile, by'umwihariko urubyiruko rutagira kivurira rukomeje kwibasirwa n'ibikorwa abayobozi bwa nabi. Mu gihe kitarenze iminsi 4 gusa, imibare yakusanyijwe n'ibiro by'umuryango Voix des Sans Voix abadafite kivugira cyangwa se abadafite kirengera, batangaza ko ngo abangaba bakorera mu mujyi wa Uvira bagaragaza ishusho iteye ubwoba n'agahinda gakabije y'abaturage barimo gukorerwa ihohoterwa muri uyu mujyi wa Uvira. Abantu barenga 25 bamaze kwicwa muri uyu mujyi wa Uvira, abenshi muri bo bakaba ari urubyiruko rwarashwe mu gihe rwari rufite inzozi zo kubaho mu mahoro no kubaho ejo hazaza. Abantu bagera kuri 60 baburiwe irengero. Imiryango yabo ikaba irimo gutabaza yuko ubundi aba baburiwe irengero. Abantu barenga 130 bafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, barimo abayobozi b'imidugudu, imihanda n'utugari. Barafashwe rero bafungwa nta mpamvu yifatika bigamije gusenya imiyoborere n'imibereho myiza kandi ku baturage bose. Ibi bikorwa byateje uburakari n'agahinda gakomeye mu rubyiruko rwo muri uyu mujyi wa Uvira. Wazalendo bakaba bafatwaga nk'abavandimwe n'abarinzi b'igihugu mu guhangana n'ibitero. Bahisemo guhindura ubwicanyi, bahisemo guhinduka abicanyi b'abenegihugu bagenzi babo. Ngibyo rero uyu muryango cyangwa se biro by'uyu muryango witwa Voix des Sans Voix birasaba inzego za gisirikare n'iz'igisivile gushyiraho umurongo ufatika
bijyanye n'umutekano muri uyu mujyi no gufata ingamba zihamye zo kurandura akajagari kabyaye ubugizi bwa nabi bukorerwa abaturage b'inzirakarengane muri ibi bice. Reka nkwerekeze muri turi mubwire ko umusirikare w'ipeti rya kapiteni muri FARDC yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 20 yose azira kwifotoza ku rugamba. Urukiko rwa gisirikare muri turi ku wa gatatu rwakatiye Kapiteni Boba Ambwa Jean Doni, akaba ari umuyobozi wa batayo w'agateganyo w'ingabo zirwanira mu mazi mu kiyaga cya Albert. Yorera akaba yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare yifotoreza n'ingabo yarayoboye hagati mu gikorwa cyo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa CRP wa Thomas Rubanga ku itariki ya 8 ukwakira mu mwaka ushize 2025. Kapiteni Boba Ambwa yayoboye umutwe w'ingabo mu bwato bwihuta bagera ku nkombe za Nyambamba Ikasenyi bagiye guhangana n'inyeshyamba za CRP. Muri icyo gikorwa nk'uko tubikesha media congo.net ngo bafashe amashusho, akaba ari amashusho yafashwe hakoreshejwe telefone imbere yo kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu rero akaba ari nka wari wabaye nyirakazihamagarira aho ngo yafashe amashusho bamara kuyafata bakayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero bikaba ari byo byaje kumukoraho. Uyu akaba yahawe igihano cyo gufungwa imyaka 20 yose azira ngo kuba yarifotoje ari ku rugamba. Ni ibintu bikomeye cyane. Reka nkubwire kandi ko muri aya makuru umudepite wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ko Alliance Fleuve Congo 23 ngo yakwinjizwa mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umudepite uhagarariye leta ya Texas mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko kwinjiza abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu nzego z'umutekano za leta ya Kongo byabaye igisubizo cy'intambara maze imyaka mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Depite Ronnie Jackson, umuganga wakoze mu gisirikare cya Amerika, yavuze ko ibi ku wa kane ubwo komite y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yateranye ngo ibaze leta aho igeze ishyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe mu kwezi gushize hagati ya Kinshasa na Kigali. Umuyobozi w'iyi komite witwa Chris Smith yavuze ko icy'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington ari ibyiciro 4 bikorwa n'impande zombi ziyemeje gushyira mu bikorwa. Hanyuma hakaba harimo u Rwanda, hakaba harimo abarwanyi ba Wazalendo, hakabamo FDLR ndetse n'abasirikare hari Wazalendo, hari igisirikare cya leta ya Kongo, abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko kandi ngo hakaba n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero uyu mudepite wasabye ko aba barwanyi ba 23 binjizwa mu ngabo cyangwa se mu burinzi bw'iki gihugu. Uyu witwa Smith uhagarariye leta ya New Jersey yavuze ko impamvu umuzi z'intambara ikomeje kubera muri urasirazuba bwa Kongo n'ubundi
ari intambara ngo yateguwe kandi byanze bikunze ngo ikomeye. Ngibyo rero areka munyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Mwese aho muherereye munkorere like. Ikindi kandi mwese aho muherereye ari ubwa mbere mwagize hano ku Ibendera TV, ni munyemerere munkorere subscribe, muraza kuba mugize neza cyane. Reka nanjye mbashimire cyane, ubundi mvuge ngo Imana ibane namwe kandi iba arinde.